Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Hai malam, upalla biningat ko, anak makundrin na choke, ditala ulfa, sompana, 10 gerang ulawang, tunai, karena Allah Ta'ala. Utarimay ala biningan na, anak makundrin na choke, ritalae ulpa, Sumpay 10 gerang ulawang, tunai karena Allah Ta'ala. Begitu puang, sah? Iya, sah. Begitu di sah? Sah. Alhamdulillah, al-wajib. Lang, aja nih saya nawi malas bawi ulpa, semua teriak buting. Kalau dia lagi kulon pangelata lah, lo kami pangelata lah. Ilo pangelata lah. Elo mo tapamu, pai ko ada jejemu. Aja nih please apa ketu, paro, nemu ya mau kujur itu. Padahal ngesen dia nak manasu, dia nak wandre mutaro. Mati kak, dia tuh galak kemu. Pesan mate. Haha, ada nak tu. Pada mau lepas lolongan pikir aku mau taro, makir kau tendalu tu tu. Ha, ada nak tu. Rula. Ulang, boleh kau puluh batu. Masusan tangan kau ke sini, pang melupu kak. Di gagalan yang dilalem. Hai, iko sampul mi, mending nak kena palu mudi. Maka kau ulang. Ecesi kok. Wasi aku ke disuruh ngaku zaman nih. Baik ku tosi bine. Jam panggil lah kemu. Hai, dia bangsa pujin dah selakai. Tapi kau kena suruh kali nak temakleng, mangatalin mapa turun kakak. Hai, dia nu kepang, pai dia nu kau na subatu, kur pakul na tu biasa mo. Lar. Kami lampau runtu Mamu sedih, ku di susanta sih sengi. Iku biasa memang kemana miong. Dewe nengka. Tapi ku yali walupu ku nemu miawan rito. Asal lu mau kena sunga kak. Oh iya, aja kapan ke tu na? Lo kemudian deh gitu, aja nih tahu niko. Mana kaya kamu suruh sama jen nih? Lo kapan sih gere ko? Paya biasa mau kamar tahu? Wah jadi kule. Jangan lo keh. Ama deh. Lo kena ngai? Itu kenengi. Bibi. Mana tak kemenyak nak? iye, di puang, tudak ka bawang. Dah boleh mana nak? Kau tu dilelak kemerai puang. Ada minta mak tu ni ke pengerai. Cina biasa puang, cak kerudu pak. Lupa matiin terus. Kalau minta mana minahin? Semua muka mak tu tahu yang macam teman tu ada yang mesti menyama. Agis mana tamak ko Mamu, suruh kata ma.
Hah, Jena, cukup masuk. Masuk burgo pidang. Teka duel merek seluruh. Sedangkan dia ulah merah keseluruh. Tapi mamu sorok kata mah. Cukup masuk. Kalau merek masuk, ya tu masuk. Iyo, tak aja nih, ya masuk. Itu mau jalan ya. Wah, agak masuk. Dia puang masuk ka bami teki wasa dia ni gaga. Kemopi pelai ke tu tama ka pelai dolo di puang. Tama sih. Dia dulu lagi. Puang tu mam di rona kemarai tetong mangan ruang. Suruh ada kata ma. Kena agi aku ye dele. Ikon kan tu dia asa. Itu lo geru-geru ko. Hah, dia lu ya malah. Tahu ka, din romo ka matum kelolo kita. Suna. Ah, musika sedini ya. Kalau ki masu, ang kata taji ki di selibu. Tamas ki matu di kemarai. Suruh ki masu. Hemala, swati. Ko de gor ka tu, nang keling man ki beli boleh. Makar karo mala, apa colota, lokin uno. Iyo, taji ni pelai. Mana lagi masar moli kak? Kadu, lo kalang gomil tulung. Ikun jero tahu mer seliurang jerem bula yon ni. Sembarak tuh nupui. Mana kilo mersi luran nih, kupi nih. Ede, ya bayon ni. Wani pe maya pa. Wah, lagi bicara tuh ya. Macet tak mau, ah. Maga ko na kay ruta pa mo. Ha? Di na alak ka lang mo ya mo pwede. Hah? Iya si mak kada ada nagalak kalak. Hagaban sa sukru kuya kuya di fini. Ni ano basa di si papikri ka. Baja ya kuya rekijok ko bola nama. Lo mo kijok ka. Paya kasi to padi ka. Ba? Lo kakiba aja di bulan itu matuam. Tapi aja mu piro maga na to padi ka. Nakabapurna mo pwede. Si alebilenga ni waram paramu tona. Nekia aja mu ka balu-balu. Nasaba wapati ke ako tu. Namola kay kuwa petru kwa toko. Adi itu kasi aku balu-balu. Nah sedangkan tu matu ya ko perlu ka doi. Digalaleng ya lo materu-teru mala di la cita. Pasti mil lo ka jono. Kecuali dia ki gawi tawalan itu aleku. Pak waram paraku mato. Ah, cocok dia tu buat segi. Kau mau pakai tu, lo kena plek mai. Tu mana nak? Colo ji, lo kemana ka? Ikut ji pak, tak mau banting bawa ki. Lo kemana ka? Lo kena mai. Iko maya menyamat tu. Wajib ni apa kero? Pak yang mata komo pak. Wah, ya tu banyak. Jamu pakai jamu nih. Mati nambo nih. Roma, biar rumahku. Macet tawang telinga. Dia macam mana muda? Mulut pun miseng itu aku nami. Wei kadu, wei kakasi, kadu, wei mati kadu ni. Wei kadu, wei kakasi. Mama, kena suambon nih. Ada wei kadu ya. Ayo dulu kadu mau. Hai gondrong, pertama ni penting tu. Oh iya benar. Oh makna. Hah, dia boleh apa kau ya? Mau yang musuh ada sama cadar, boleh pakai. Hah? Hei, Haji Makun Rey, namuasanya. Cantik mo ya kumacadarku. Mu aji tu, iku de mat kapam lo mabet ka di kampungmu. Bo mu asa ka bajua, deh. Haji mo asa na lay mo chundi. Iye makade mo chuko, ni ko na Makun Rey nan rechua. Hei, lipidako.
Masa ngama maka ada orang peramu lu puji, na upi ini ko. Deh, marila lama tu apa puji kalau keriko. Nah, namu ya ajurannya di waktu lah ada na upuji ko. Anak masa ngajuran nih, dia pula haji. Astagfirullah, wege ramantala keku. Tapi aja merendi hati wah. Pak namu magi, tetap betul ku puji pak ikut si ha. Bilang mataku ikut tujuh mata. Asona wanino ikut tujuh mata. Tetap betul ku puji selama lamanya. Bah, makun rei, ya ku papuji. Kamaki nama ceritanya. Mega membuat timpar kon rau dia apa dapat itu saya loku. Nasa apa maca purmukiki. Ada pengaka, natantrang puji muro, dia matunu pikir-kirain nan lomu. Loh, kenapa le meja makun rei? Pagi nih cadar, apa makun rei kur di kampung? Mak cadar mana? Pagi nih Haji sayang pagi nih. Hei, mau ya dah. Tuh kui, harus jadi nama du. Nama dume mena. Acha, wah sedih pak. Gondro te kuele loki ye. Hei, loki-loki di kampungku, harus biasa menonton ke tepi monyi. Oh iya. Magi sih ada tuh. Madu me bang Haji. Hah? Madu demet tuh gagi kok namu ku matung kan anak. Jadi bawa dia mulai campangi. Hei, mandre tindro tai di badi lalu pegang lengan titi wapang. Nah dia mulai campangi ya. Ah iya gondro sojo ya. Sek. Bang Haji, salah sih kak. Kadu, lagi aja sebetul ku dilalan. Iku nunjuk ke malam bone. Ara jimakun rei, ikadu kong kusurungangi. Mewe iwa. Hei, mayu anakku kutum kong disuruh aku. Kau nak suruh kira loka ko, misa mo yaro lakaiku. Magi mengempur ko. Wasu pun nama aku biasa makna. Iga salah satu na logo dia, tapi iko sama ate ko. Dan leni ro bale nakado. Loka dia. Ara jimakun rei lo sekarang gapu. Hei gondrong, aju mencegah iko pala wasrum pun ko iko. Aro, hal seperti mutas lagi. Iku kadu mau aku kasramu, mau pepe bas betul ku mapa karo. Hei yang bone, aja mu pak kue gak tu. Hari ngerakko, medecek ko, ya mau tutunan lelengi. Jemu pombe itu kadu, maka dia ikut nalalengin na sugi kak. Ya sugi mapa kue. Pak dia nggak pikiri, dia urus rumah kok ya, maka dan cari kita katu magana, maka dia macobi ni nambo, dia urus tempat ini dia cenga. Wah, ini kisku sepoli ko. Tiga ke senior. Oh, kau bawa juga joka. Leceh si tak pelangi. Di pelece simbe. Pak make di pade senaseng. Di gere mulai suti kur ko tangas. Mapalas. Oh, iya senior. Iko malah nyonya saka. Oh, senyor, kedai ko belu baso, belu sempu baso na. Nalepa ka maliwi. Jadi boleh. Oh, di senyor capu ni. Terlambat aku milo. Dia terlambat apamu. Dia betul belum beriangi. Kau mangkiling aku milo tapu sesuai mana tamat di timumu. Mana kau di tanah liwat kedin na. Iya kau na. Iya tu kau yama tu melinyoknya. Dia mat galu terong aku. Numpat codok nuan remenato. Nang kamu apa tak tu? Lu mau kena capun setang. Kau nyonya capun senyor. Tengok nyonya sana ye. Tenis. Oh, tenis pelasan dia tu. Berarti satu ke sana. Mualai, mau jatuh sa di mana ko tenis di apa gamina. Nak kilo ko mal baso ko senyor. Mau cuma berasakan bejam betoni. Nung tu jemol to ka mandre. Wah. Lu kunci doka. Nyako. Nyaku ro pa yamitei. Mati ni senyor. Lulu baso yo to. Upa ka beli sepatu tu lu muna lelu.
si nyonya aku cendek di to dah. Buka pelang. Ya ambo ni sakah. Tunggu dia cengi. Bu ni. Sila laki langgo dulu nyonya tak kumpul luri cendek di to nah. Pedi. Aji makun rai. Alaji lo doi meru. Palo meli nyonya. Oh, Sekali lah to ngeki. Terima kasih banyak ambo ni nah. Iga pula ero. Acadar tak meluret tu Maya mau kau tenangi? Iya binena. Majar aku tanah tau kahaya. Bukati pelamuro, lo kalabu. Mau kasih mulai cek, nak puru mulai doi. Agak melori, hah? Ha melori. Wah, sakap pesakap. Ambo nai, suruh sedolo legai cedar ni binemu. Palo to kimitai. Lo kami kau. Tapa ni ya dena. Mau ada minta kak? Hah? Mau ada minta kak? Napa mau minta tasugi bahasa ni ya? Heh, itu. Pakai nama tulamu. Wan mama tu kau tu. Hah? Cek. Wih, agi sakka tu mo. Dalik betul ambo nai urung tua bini. Sedangkan sedih di ni jamu lebih pisir lakin nah. Itu ngombe masang. Itu seloku. Selama anak purna kiki. Iku sifat doi kalau peruntu doi. Alat tanah biniku. Kadaku. Oh, puang ngaji rembula cantik Sugi. Adakah? Oh, Haji Rembula yang paling cantik, manis, yang paling makera, nina semua muanya adakah? Ya, mapak robate mu mapau, mu pale, mu pasadu, mu pace, puang ngejina, paya upu jumato, ya to diganti, ali kali 50 mu. Labi bi. Tambahin pengalko semua tu pun. Oh ya, hati ko bukan hati pala mu ro dia, lo kala ba. Weh, sangka. Ini nambo nai, nali liwa acua. Nali liwa acuriki. Ganti-ganti to pa. Tapi senyor, nih kedoi na. Nah ya to, naruh ke fanu fui ni. Pak mau bini fatu jungi. Ini tak apa deh, ni galau na jama beli sui. Ilo meni bawa na senang warang peran ni bini ni. Ampol leng. Dan iku malah, jadi mulai paka. Tak kalau purwa sakar. Iku mak ketulpa. Po. Malah si mupulakai. Dia menimi seterong stiri nambonai. Mak, laba kawin dulu bicara. Hei, storo ko. Jangan merupa kika. Dia lemang keling alung pau. Migala adalah sama ketuduh. Deno. Mak, ya robot tika. Hah? Iku agak malah. Jadi mate. Bawi seng. Mengerti aku nambonai. Tapi jatuh sempak keroi. Air ngerakom be. Bulu kutupak di bola. Ima keto. Makun dulu aku ketu ni. Harum mak, made bayu lupa. Pak ini kong kedipong pasal ada. Mana dia bini mur? Iku di mana lah? Kerja sisa gede tu ngomawi. Tapi dia ala ni Pak Purto. Sabar aku ni nak. Abi ni nak ganti supaya tak sampai serimu. Aja melodi cow di malam mantap ini muna. Agak tak sama. Musuh rekam bini. Dia burani malijai kampungnya. Ya kediaman itu pacira kilisu. Wah, teka wek mu patapai ye. Bola. Panang ke papa mama sak dia menegagi di tahelek na, digaga semen na. Papa nega aju buat bumana. Jiwa kunrai. Jom keserang ada kung kumupo. Bulan itu matu amu ye. Bulan itu matu aku. Oh, bola anak plek tu matu amu ye. Wasa tu ni tu mek tongkang kako. Cek dek be mako mate teman riande ka demu pine ka. Mbone. Bini mitong na. Iya, Mak. Dia tunggu selepi ni ko. Anak ko kasar aku kenapa? Dampa Kak, Mak.
Ni merupuk kasarat timun bini ku kong kenapa. Tapi di mana itu pegaga ke pakoi makun dari kampung ni. Maca dar papa di bini nambo naik. Wah semak ada kok. Baca dari mana makun rekoi di kampung ni? Ambonai, dewa di dibuka cedarna bini muro supaya di satu tandrai menitut tak. Iya na. Cuma sangat bamur. Dia nundi ngapa? Ma, purka mangku tanda pa ustaz. Dia kira nundi dia peda bini tak ditawe. Hei, mau cuma pitaka weh. Hei, mana sini? Mana itu cantikmu? Mana itu sogimu? Misa ni tandrai. Palalak memang ni matamu. Muida ni. Magi musro mana matu aku? Ulang, mau cucu tak bini lambonai ro. Ada bisa ngapa? Ambonai teh, orang tua bini apa kenyai deh. Ngali makas terak minum. Amma, abba. Jangan minta tapa na. Jangan minta tampi na. Ulah minta. Aku ni mau nemu teri. Dia mau teri mah. Bebe nemu luar cantik nih. Silva pidaku asal kerja tu anak na. Pangaja ya adangnya joli sih. Na tinggal yang di dalam ngotoy. Kamu pak. Awe, mu tengi si alemu. Nama lopo no. Hah? Mau bebek tuh anak mu lopo baulu nak karo. Pemana kalau kau teh pedangnya karo kau gondrong. Yang kelingan ni. Mana? Anak bini muro. Apanya? Nurina. Iko, mau si mabele. Mau cuma mengakui, maka ada pura anak aku ya ro. Hei matu aku. Apa mu ya ro? Anakku ya jadi ya dang asena. Orang bang, apa anak sebelah Ambonai? Kau ni harus mati ulang. Pak itu bini ini. Jadi mau pesaratan apa lina? Semua bok ketelili ni. Suruh bini mana? Kena mulu kamu lihat tanam itu atau na? Wah, gelo apa tuh si Pak Mi? Ku matu aku Pak. Mata aku udah bisa ngoliol di Kak. Jimakun rei, kau ni kau simur kargar ke sini sendiri. Matu amu ya ro, matu aku. Kadu akan itu taman na yang bisa. Jemakai. Kurang beda tuh ha. Bisa. Peda mi magkuwe na makadaka jadi mu joka. Ini tu lo juga ya mak. Malah napasa ka. Adam po ni ka. Ayan pariati wi. Asa misa mo tatoy karo di bola. Kung kenapa ko na bawang. Ini sobat tuang bicara. Cocok mo tudang sa dendro na mala. Tapi ang keling sa dendro. Nakadikat mo akong rekata. Nakadeko? Iya mak. Wah, dewe na magaga puang. Wajar ko dak kadam akong rekata. Pak purna pulaki ambonay. Napias na pulaki. Niya na ambonay. Pada mga darani ka. Berarti ko malah may watay ko ro. Mima hama. Wasupur may tuka makada asal tapasial ka mala pas nan reka cerita. Macik itu idi di papendre ba di lalu. Yang mana mal kebon na. Makada. Lato mako kadigaw ka tani doy na ano tabana reka. Ha? Ya wasan ka na tupurna laki doy papendre abaku puang. Digaga na. Pasan na ba mo pasan ko dyan na sinya mga nakitoro ko masterang. Mana ka to din na rugi. Oh, iya puang. Sinampaw pala ko surunto ka abaku. Pidang. Iya na. Ulfa, lisu ka pala dolo di boleh na. Kami tayo bapakmu. Pamasama-sa ko wah. Di batik ka si bamala. Aduh lo ma. Lo ski magaliso. Kuang kalim karya ba na. Sipungan na sa bapakmu. Kututubala na dyan di mabeni. Wah, dia tu mak. Nalinabong ikibata we. Diyan itu lisu. Amat cakal lisu. Macam itu iko melabuhi na bapakmu. Ya matunan cerita. Ya mana malah kebon na. Iko sapa-sapa aku jamang. Agi-agi mo jama barang kanisag balanci binemu. Wala pa sa di bola mo. Mawas to nga ha. Taruh mo kencang. Jadi si mana nama na jimakun rei. Dari kipas noy. Manuti ko. Pak, di boleh matin ro. Kena ya mapong makipas sih. Ini tak tinro tama tu mutari itu. Paja tu paja. Maga memang muti kalau kau ya dana mabeni. Sendiri ka di bola aku ngumpulai wuden re butin ro. Mapalla ni. Dek agak sedingan ni mata mak. Dek gini namo maklo kelo mapangku lape mana. Ala mo pau. Pajai. Pijan ni kasi maru. Kaji makun rai mo to mana sih kasi matut tu di bola. Bajib ko de coy. Lo kamal aku tu pasang pit. Aja na mikir ada bicaramu. Dia uli yang mondor kau jadi kamar ai. Dia uli matin kau tutup aku ya. Kelas ni bola kau masuk apa ni? Jiwa kun rai lo kasi. Kau tu mana sih matut tu si bola.
Wah. Gelo mana pa tumona? Tinro mo pun na bola pak mak kaki pas ko di tay to pole mo petujui ba na mo to mak benni siwani. Wah, kana ko di dalam. Mas sewa temen asu. Ala pasaka. Hei ambonai, iya binemu, tinya tu si gor di mesigi eko subui, si tadu tu si moto mar subu. Pada ini dita, nomo tangga bandi si gor tu. Ilo apa cigero oni je. Aduh. Abah mah pelai kesip. Nino lemet indro pa di bulan ni metu nang masesa. Medacok tu, sumana tu dita. Kono. Ambonai, ada kipas na, mula binemu. Jenah pa mo cerita mas ka matu. Maka da mana itu doraka. Haji makun rei, tiagis pila lo kekasih na. Ay, bineni yang bor papaulay. Ambonai, berni hati kasih dia na. Taruh ni nasi gimana itu ku asakan harga muka. Si Riu ni bawa ngilo naman itu rumah. Insyaallah na 50 lang ba mga lata na rumah. Macam itu kusugi, tanya bawa ya mo deci. Teko lah kay ku Haji makun rei jadi si gor kasi nang kelima. Anas ko ato bali boleh. Tak letoy na nilalapulong mo to. Pas sama teki pas ka palu apa laku. Yang bonai, aku itu pada liwa malas di kamu. Kaya nga jimwe, di nila matinro, taro pala. Makan mi mga iko. Iko na pwini, si masur nga to, makan iko na. Lo kami man ngati dua kapapi ko ni. Pala pa to? Di ka nga mo monor ko ye. Agi, aro, kadu, dua nagati papi. Aja mo pala taro madira. Amira kadu. Lampe. Jimak pun rei. Pula gitu dia kadu paya dia udah kecil leku. Nah, mengat tempat dia melolok kamu taruh ke sini. Muse to nga ka, muse ka. Bau pato aku paya metu ke sini kemunyi kumita sisa. Papi kadu. Baja kawin itu dia jiram bulan iku. Astagfirullah. Ambonai, batin tanah sesa ko binemu tunai. Jadi wisang ima. Wisang agar ma tulo na pitaka puang. Ba siwasan niya leku lo madece purma bini. Jadi patahnya. Ito naro biasa pidako na. Jangan mabini to sugi. Para tandra ako tu. Itin coba mapakatoy. Mari ke? Tandra ka tu kapal. Ko tega ko Ada pa mana ko Pawe. We mo pa di mana buku-buku ku. Masra-sra ka butu ku We mo to chola le ko mata si bolo ka. Jumuti te ka jamu ka ya pika pa laba ka tu. Laba ka. We de ma buka bonga. Ambonai, mahal binemu ye. Jadi wisang ima. Pada itu apa ku sebelum ku condong. Apa ye? Di TV sisa lo ke rumah sakit. Di mana? Tega deh. Magamaku. Bisa ngida apa masa dina nak berdiri manta lelena. Ola san meto kere rematina. Ma jamu itu boleh. Jimat pun talinga ko bersirap pun nyawamu. Ambonai, last butuh binemu. Ya lagi mau curi kena karawati. Jimat pun talinga ko bersirap pun nyawamu Aji. Jimat pun rai. Tanya kan nama terus ngamang yual tu orang-orang. Jiram bulan. Aku masa den deh. Semana sati kuang kelinga, makur ko mati kalau mana kumalu orang peraku. Ai de, pai ko den de mulo moto ni ko wiseng. Ini nampi ko sama ko orang peramu dicari tapi malas sih ko. Memang ha. Iku pada ko wah aja memang mulo mak dacok. Pak laki baru ko. Jika nuku lo to kro digagat tipu semu. Hai nak, yang pakra ada anakku. Aku tuh orang peramu le cading. Ini mah kata matu aku. Kudoli ka aja bawa kedena. Pacoy aja nak kena aji. Oh iya naji. Domino. Pa, akten ni ada nengi. Koma dua meka. Ya dia sedulu apa kibala apa mekata. Iwasari itu ama pakwe untuk iko meto. Akten ini gati ada nengi. Jine do ina bawa matu lo makatan ni. Sitongan ni di makun rede dan kim pece wasari itu. Aja bang Murani.
Anati. Kira-kira kau seros itu tuh ada yang medu. Soron nih. Namadu ka. Macam itu tuh Apa dia ceng tenin na? Agak tupan. Awa bala dong apa? Aro nak kena na. Kebapa. Dong karo. Lo tatuan purcam nih. Aro tabu tu anak. Wah, amat kau nih. Bisa mebeli sana. Kau terlalu mati ya. Ketulin 50 sabu. Di kemana mata malai. Apa nih? Malah ketong. Malah, lo kebangun dong seri mana batatan tuh. Sebelum tambah di balu lana sesuai. Nak ceketiko. Suruh bawa disuruh maktennya di nengi maceceko. Malah, gemadu po. Malah, dampang kak. Dua tungkai. Deh, Pak Iko. Kau mangkeling ke pemadan na tahu mamli malik ko. Muncul tadi depan ningi. Dampang kak malah. Jadi ngagin beli itu ay. Aku bawan itu. Kalau dia lagi. Tapi jam pinang itu maka dipurung teleng aja yang aku dituai. Iyo deh, buka dong kak. Angkat turun begal lo di kampung mudi. Mama batu-batu tatanana. Ini tidak burala sore mati. Itu nori di kau di kampung ini anak dari mati. Ikut Tommy. Ne mana apa kau tapamu tu mapi balik. Dia tidak menyampa penadimu. Magai, macam itu. Ya masih iri kami mikir kesiyok aku di kampung ni. Pak ni tamu aku si buaku. Tamu makan deh. Amma bini lambo ni. Macam ni pala salah satu. Umpa. Ni tapa ni nasa kama jua. Lo kembe mo cacam ming. Mo asa gem gertale mu. Sukru ko ya mu puine. Ne dega kepada nurane bangsa mi kutu dega je mamu. Langsung ko basugi. Mo andre meli lo meli. Andre tinro tebe mu jami ko. Iyo ko ni rupa nak kelinga man kemana tu tapi. Mo asa gam ku tahu ko di kampung dega serius ko di kampung ya ko. Ya ko. Mbone. Ya ko. Mai tu. Kiki pilih ke Pak Komandan. Iyo. Iga tu aji murendreng. Oh, kamu tu play porsi nak kau di kampung ni. Gerta-gerta apa mau nanda pagi tahu kasih lo. Kasih kelolo. Ala pasaka. Kau mesti ku tak ada amak kau. Kau tiga kau tugas sendiri. Dia mulu dipendre kapangkamu. Upas sekolah perwira ko. Dan lako ya mana pemiseng. Manda. Kadang punya kapong aji. Polisi baru kak sih ya. Dia pernah ragu tuh masih sekolah perwira. Bonek, iki. Bini kumbe. Urus ko problema bini. Maple botti ko diam pidaka. Ide undaki Pak Komandan, Pak Boti ma peri-peri ka. Nak kaya lepo makun rema pipu belo dikawin. Au, jangan menangi lo umu pokok tulus dua amati mumu. Na sendena di olo witi ya polisi na teni ku polakai. Ayah polisi pa ya upu moto tu polisi upu jinak bima kado. Jimakun ri. Terus kasih deh sih gue. Wah, magalo nih tuh pengajian bone di pulakai. Pambone, lisa suruga. Aga, lisa suruga. To benar diseng. Pas sepeto bawa ramparaku na puji na puine ka. Jimakun ri jemu puye tuh hi. Memang supaya maju jisa bibi maka dua orang. Pak Komandan, maden apa aja lo nampak ya aku bini ku mah cerita bahasa nanti runtuhnya nyonyok cero. Halo pasaka. Mangga sih jimakun. Lo kaplay do iro polisi, pangali tole. Iyo, jeble mengelada bicara karena Kini polisi geretak pangali tole mu wah. Makasih banyak pengaji. Kung kamatuk perlu ko kawan di aja minta tolak kak. La, alhamdulillah. Ini ngombe puji tu tadi pas hari endal pengali. Tidak kada, atin mulu kau disuruh ke makatan adi nengi. Insyaallah, najamu ko matu doi. Tapi malah siri gitu matu. Pernah ke kita sugi gara-gara tua. Ada lama siri. Nak di kampung dah cotan terjemaku. Ya bawa pakai MP tua. Malah pasar gitu Agay tabalu. Oh, tua cenim di. Nanti mau jino ye de kumada kaki. Wadit tuh. Yang penting kamu doimu. Ye engka tabe. Oh iya, ala na ka tuh. 20 wala di. Malah di sawe di na. Bisa ni? Bisa ka tuh. Uja 50 dan reduiku.
Malah dia tak ada duit 50 koi. Duit dosa buka apa duitnya nasi duit 50. Padu warnana. Jadi mah gini pelik. Sedangkan tu dosa boleh negana. Pesan nih panana. Apalagi mendekai. Ini pelik. Tapi jadi Nana. Oh iya. Boleh saya ke situ ah. Wah, dia gagal apa masih deket kisan nero. Malah, enggak tak ada 50 madan nih. Pasang kado ini tuh ngedin Nana itu. Hendy, hey, anu, pasal sana dimu, hey. Dimbe nih lo gili, tutup kapan Nana ro? Jadi ini taruh dari tamu itu tuh, laki pun, apa nih? Alah pasaka we dah. Mama semakatan ni kau we muka pone agak timuku. Ni ko tumatum puno ka. Dia Pak Iko. Kung ketemu air seruntuk di kampung sembara tu tak mumpung. Akhirnya kita hanya macam dia pada harga kayak aku di kampungnya. Memang ha. Ni ko dia papalai mu pahak ka. Ni ya dilelen na tase suko dia baca pedok. Arau kali laku. Au, iya tu ada mau jimakun re cocok ni madam dampak kayak. Dia boleh mereka si aku di kampungnya. Oh cocok ni. Kumapa kita peladamu onro nokoi. Ya tahu apa tahu apa channel itu di kampungnya. Magis sekolah bakal. Magis mau liranga. Anu siapa? Kau liaju. Lo kawasan di dua pasui di tatanai. Mana kaju lo kau magi? Makku tak aneh sih kau. Lo kama bura warung. Akan hati. Reme maka matu pengali tole na. Bau lah aku pengali tole. Lo kena keroya pencing aku. Awak. Percing. Pak Imam, mana kan lisuk memang apa peng Mana engkau? Papa nak dibuka apa? Zaman ni. Ini, percing. Pak Imam harus lisuk sih memang Pak Imam. Magai, macam iko. Oh Pak Imam, maka memang awak bersalah kor api tanya lena pengaruan pemecahnya. Magi muasa ka pengaruan na pemacangnya. Lo ko si jagru. Asumai. Matu Pak Imam, Thomas. 40 tahun ini saya di mondok di kampung kenapa kemakun mererek ya. Dia petika popan lah. Iya, Pak Tutu batana. Ada peno mai? Nasa ka pa na kwer si jagru ro ne. Purane makun rai. Puro mano tu eso. Mama mama ko. Mama cuma luru. Luru ka he. Luru ka he. Iya, kemakun ri. Napa nak tak wita di kampung ni? Wah, dia urus ya Pak Imam sampai yang bicara tetap turan deh. Siapa jelalu kesini jalan? Jelalu kesini jalan siapa? Jemakun re nu pinami. Mak kue kesini makan jelalu mereka bicara di kampungnya. Ada cala toang ketai. Jelalu, woi, dulu dah silalo dekat tu. Siapa ji? Itu jalan nak? Aneng kampung ni agak mumi mah ye. Pamu. Biniku kesini merupa. Oh, purus boleh mabi ni ambok ni. Tanya kan tali wali wasa di kau kena pau. Papa lo kita leja. Magi we. Na bangsa ni ko topat dia de matu dia kita angi ko. Agak mutu lo mapiwang. Oh, berarti tu sugi binemu ambok ni. Kita sugi siapa? Ya ro, mak bicara din. Lekos setimun na. Pan kebaba dilana. Jadi mau pergi hati lah, kau kena pau na. Lo kurun tu doi. Lo kau ni lo dampak hati lah dong. Dampak kadi kau lagi. Ya. Napa kero? Iko topat dia setengah lemu. To sugi nama pekos sana na tet. Tak topat dia salah. Ambok ni. Maga sih. Hei, asa makan aku? Iya pun re. Lagi lo doi pengli tolir. Mana kalau sudah lawat? Ini tu tolir ro. Elah ni pleh. Tata luratuna.
Kemali tador tu. Mana ka tador tu ta ambo naik. Mama ke depan aja nih tak telur tu ta. Gimana sok kelinga? Wala tu dara tu. Pada ada kantong. Apa ni dia mulir untuk dari kedai kagak kan? Makin mo seding aja yung makin. Bah magalo ni seding. Meradingan ni rasa. Maga sih. Ku bilang, pa umpo pa sa diyan rumah tu tolong masuk nama aja lo ni latu na liwa ni pie. Tu gagor patiro kanja di kampungnya. Jadi apa patiro kanja saya? Nawasingi ko mo tu din rumah bagi-bagi nga idoi pa kampung ni. Yerwe iko si kampung mo pak ni takilabe. Tapa melemen ni doi. Wah, pak kita doi menama tu dita. Tandran na tu perelong. Juma kunrei tercinta tersayang. Diwe ni perilau tau ikonya di kampung ni. Idi metomi ha ganti-ganti. Pak, kung katol laba na naganti mo, kita pa di ponsiam mani doi. Aja jijini mo chay. Dito na lari sali itu doi mo. Wasali na mo to ganti-ganti ni. Na wasali idi si Pado di puji meto magempung. Mate, kipole dan rumpu sapatu. Pole ka konra tu na he. Joka mawe mo si macucuy. Ko ada ya iko te ko pole. Dedi tong metau lele lola di kampung na tawe na tana kampot ta. Muatu lili tonga dito sula papai. Sambara si muatu mo balanca sambara si mo andre joli siko. Joli tu na mama ponga joli siko. Mage na tra joli kro. Dito ji. Boleh kamali tuacan ni mak. Ya tono tu be ko ada ulah paketani ako doi. Mano mo tu pak tuacan ni mo po kalau mo lampek na matu maguru tono minutu apai. Matole na magro. Deni blela bina doi mo ala kamay. Tegi na bina. Ha? Ya agama apa dia den rena laka pasusun na pablue. Gadang, dia kagak pasal sunah. Lepas dengo dongo siko taweri kampungnya dang. Silang ngalok bagi gigi sa dingi siku. Jenu mulok ka jimakun re. Yang lalakan ni patanya kan mang kagas ka tu kun raw. Mata-mata doi ko halalaka yoro. Tapi bangsa ni deh depan dengo dongo sani ada. Jadi mulok ka kada mulok kiko. Ya pelok sini leku. Pagi sore bene muna namangaru. Ime cai si ma panasa di padongo-dongo sepom. Upa madem selong ayam mak. Iko jelek si muli ka bapak ko dito gamma. Patin tu ya me buku. Bene. Ini lo di penanaya ada apa kero? Tahu nak? Wah, apa mulai nimbo na puji po na? Magalo medino tuacan nimu. Aram kas kape memeli. Memang, pak ya tu aku dah campuran na. Ini pakai seri manis. Ya mata langsung memperi batatai. Oh, arena pala telusop-lusop sabu. Supaya malangganan ni. Lewat di pamasin pula ada milo ngangi. Nomor aja DMP. Lani, so ngati terala. Iya tala ni. Aro, kecuali bini dan padi. Oh, ya ni apa bulu toy pada ngodong anakku. Hah? Mana kita asang ni Pak Ngaji? Memang ha. Pak 50 sabu duit anakku. Nasi botol bang mulanya. Dekat pasal sunah. Dai. Dai pasal sunah. Ha? Oh, anak tak pelero Pak Ngaji. Lo mau kalian resesung nama dek ni. Napa dapat beli mana kau? Si kompak mana aku mau si kompak? Kenapa dapat perampok nama toko deh? Jadi kampung kau ya digagak beres. Wih, tegin peren longe. Tegin peren longe. Deh gagak beres. Hei Pak Ngaji, baru cengkong ke tepau. Aja tapas sama mana tadi kampungnya. Iya Pak Ngaji to ngero, luwa kasarata. Mana panen kemaka diki perampok. Haji bawa kidi. Agak muaseng. Haji bawa. Dari harga ya. Nampak coy-coy hajiku. Dah piye deh nih. Dah kok. Bang ini. Wah, muaseng kali. Haji punya muka. Wah, muda kali. Kau jiwa kok. Mana kali? Aku dah sama berongan. Udah nanti munar. Wah, dek. Ono kok tetap gimana nih kok? Weh, Pak Ngaji. Pak Ngaji. Alah pasal aja tuh sama luri kok. Pak Ngaji. Oh, cocok nih. Mau petapek kali mah deh. Ya, tak aja nggak ketua. Wah, buah lah panah tuh nggak bilang ke petapek kali mah deh. Pada cengit sama pak. Terus pecah penyakit. Ya bang, bang bisa tangkap kok. Iko mungkin melepai. Lewat tungkai. Di sana lepai. Pada itu menilai perjalanan nak. Gangare weru di. Bisa ni. Yan apa na tuwita? Iko senior, mana kung sila si Donguti na magalo ng biasa pa na China yung motoro eh. Ne asewe misa mo tuya saka makadepak bosa-bosa ka. Ni tepi saka magirombe ya liwala de upuji nuar ni jod. Ya herat senior.
Apalagi nih kita yang matu labo. Pasti mak kedai. Mana kedara util lari tengah tak tanah. Ni magi lo kembang kelinga mah dengan dana masyarakat becu Pasti mo tu cerita. Nemu tu agi lo ada fau. Nani samu tu makin digagahan si jangan ku singa dita. Itu honor senior. Kom ke masalah masyarakat Dia tu kalau ke didi, lebih lo melapor di kantor polisi. Panisa kidi, tu jangan ki. Mana kamu asing ni? Na talunga sulaba nang kinahi dia melapor di bolet tu Yang kegerik sapi mati dulu bolana. Bicara tanyi di lo kemakirangi. Nak bungi mana tu cek di kampung. Buat. Garap tak apa sangka. Sambil si dulu asal ni, tanya si pisangi jo. Barongko Iko bawa senior. Agi-agi lo masengang lo kumaka da bursa aja gitu. Pogoso aja gitu. Ya suangi pulit ya kena kena kian. Polo di jebu sangka. Iko dalia, mana kelar ko di makita kita. Tiam tar matamu. Melobah macam ni ya. Derustang, tolong ka dolo, pecala si katau. Lo udah lihat. Dan kini yang pegang pemotor Si lolo na to na puro berendi dari sampai di salamati. Musuh lagi sih. Hei Derustang, matong-atong kanye. Melopo masalahku, pahaju berongi. Hah? Ikan haji insyaAllah. Au, Dewi senya tu Derustang. Pana-pana tawi tero haji di kampung Masanya kerun regeman ulpa. Au, jadi macet toka kerun rungi. Iwala ada ke papati muna. Bodoh. Mati. Iku saka dia sedih. Ba senior. Mana seni? Bini nambo ni naborongi senior. Wah, iyo kercelai. Masalah lo, ni may buyi ko tu. Misa mo yar tawe? Ya kulo ko nali ko. Ah? Bini nambo na iro? Coba tu. Iya, lo ko na magati ko pasob ko. Misa ngamong pa dia ka ko tu. Ngaji. Di kau rasa mi ko gondro kapang. Itu memang ada. Tegi papa di adang. Ambo nai. Oi, ayo bine mu ya susah mitai. Anu ni gesot teri. Papa tak pun lula nyarang. Iko, berkurang ajar aku. Toba-toba awak ko mata puta puasa ko. Mau musim aku dambo nai, ambo nai. Aku ko papa di adang. Papa di adang. Mati ni. Bapak ni adang. Magi. Pada ada maju lo ngati. Pasti bunga aku tak apa aku tongan di salah. Kemenikah di kampung udah kecala kau. Mudupai, dia pai ko. Dia apa jam mabok ka. Kung kita minta laba membuka mana? Uno kumatu tu iko di kampung iko. Asal dia pilih dia ampeng mabok ka. Iko mana apa aku tu adamu? Maga ko macino ko tala. Apo ko sauro. Iko ni baji makun rei. Lo ko tala na. Pasal nak ali semua pandipe meng. Paya jauh ka. Ya mama biang matu siri ko di kampung ni. Ya munai. Telinga ko kamu pau. Pasal mak alir bawang. Ajawi dulu tak mas terang. Pada cengi mo dolo. Patingaga nambo nai. Selalu pur bisa ngaku tuh binemu. Mas terang ngambo ko matu dari penang ko Enrique. Iko makat orang parah babu lalung. Hei panadang andai ka makan makun remana bawa jamu ka upadupa telu dari pasoro ka. Na yarodo na lima pendiku engkan nurani na pasai kapan lepa. Wah, lima pendiku na karanya. Wah, nak lalu memang kalau panadang. Weh pangaji, kena urani materu lepa ki. Tadi bisa yang pasti ke Fialena mama melutu agar deh agar lagi makako jo bentuna mabute papa aku di tebentuna mana ngajak ke sini tiri-tiri mereka Mak, nak play bangku kulan. Mana ngajak ke sini tiri-tiri Di bakun rei, dokter mai, tojo ka. Ya dulu kah, nanam tamat sih kamu tuh. Jok main pak deh, ya tuh pas aku. Kita tahu naik teh, guys. Kalau ni.